अहानबदा मरोइबा पाउ यूनियन होम मिनिस्टर की मीटिंग मखादा हयेंग अप्रैल 5 दगी न्यू दिल्ली दा मिटै अमदी कुकी वरी सानरगन हाइरी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की न्यू 𝐂𝐫𝐻𝐸 हुईने चिकपदगी संतोकबा रेबिस लाइना संतोरकपना मरम ओइरगा कंटेनमेंट जोन लाउथोखरे अमदी सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर की ग्राम पंचायत की टेन्योर इशू हाई कोर्ट ता रेफर तौखरे हाइडी मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मिटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेमबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाव मचा खाइना पिजरी यूनियन होम मिनिस्टर ना राज्य सभा दा ngasi मणिपुर की कम्युनिटी अनि की मरक्ता अथुगु मतमदा शांति की वरी सानबगी तंगाई फदबगी मतंगदा पनखिबगा लोइनना हयेंग न्यू दिल्ली दा यूनियन होम मिनिस्टर की मीटिंग मखादा मैतै अमदी कुकी वरी सानरगनी हाइरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थौरांग तौरिबा स्टेट असि की कंगलुप अनि की सीओसी सिंह की ओइबा मिफम अदुदा सरुक यानबा सीएसओ सिंह खरगी लुचिंगबसिंग दिल्ली की दमक इम्फाल थादोखरे हाइरी मखोई की मरक्ता अमुको की प्रेसिडेंट नंदो लुवांग लुचिंगबा मियोय अहुम की कांगबु अमदी फोक्स की मियोय अहुमना साबा टीम सिंह दिल्ली दा थुंखरे हाइरी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की न्यू 𝐂𝐫𝐻𝐸 हुईने चिकपदगी संतोकपा रेबिस लाइना संतोरकपना मरम ओइरगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दरुण कुमारना खुदिक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा कंटेनमेंट जोन लाउथोखरे चेरोल अदुदा मखा तारादुना हाई कंटेनमेंट जोन मनुंगदा युमदा योकपा हुईसिंग युमदगी थादोकपा अथिंगबा थमले हाइरी युमदा योकपा हुई नत्रगा स्ट्रे डॉग सिंग डिस्ट्रिक्ट वेटनरी डिपार्टमेंट की मीटिंग मखादा हिदा कापथोकनबगी थबकसु पाइखटलगनी हाइरी डोर टू डोर मॉनिटरिंग अमदी हेल्थ चेकअप तौनबा खोंगथांग सिंगसु सीएमओ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी डिपार्टमेंट लौखलगनी हाइरी हुई योनबा अमदी हुई थदोकपा मखल खुदिंगमक अथिंगबा थमले हाइरी पुलिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट वेटनरी डिपार्टमेंट ऑर्डर असिबु ngakna चटनबा अमदी कनागुंबना वायोलेट तौबा थेंगनरबदी बीएनएस की सेक्शन 292 अमदी 293 की मखादा एक्शन लौखलगनी हाइरी चाही मंगा की टाम लोइख्रबा मणिपुर की पंचायत मेंबर सिंह असिबु इलेक्शन तौदना मसा मसा की फमसिंग असि अदुमक मखा ताना पाइबा यागद्रा हाइबा लेपनबा सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर हाई कोर्ट ता खंगहनख्रे जस्टिस सूर्यकांत अमदी एन कोटेश्वर यावबा बेंच समना असिगुंबा लीगल क्वेश्चन असि अथुबदा रिजॉल्व तौबगी तंगाई फदबा दुगी मतंग थमखी लीगल इंक्वायरी असिना मणिपुर पंचायत राज एक्ट 1994 की सेक्शन 22 की इंटरप्रिटेशन मरु ओइना सीज टू कंटिन्यू हाइबा अमेंडमेंट असिदा मीटिंग थमले सुप्रीम कोर्ट ना मणिपुर हाई कोर्ट ता केस असिबु अपीबा टाइम फ्रेम की मनुंगदा डिवीजन बेंच अमना हियरिंग चथदुना अथुगु मतमदा निंगथिना लोइसनबा हाइजख्रे मणिपुर पुलिस ना तोंगान तोंगान बा लालहौलु की कद्रा तरा मथोय फारे हाइरी मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा पाउ अमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबुंग पीएस ना कोनबा कैरा वांगखेम ममांग लेकाई दगी केसीपी नोयोन की एक्टिव कद्रा अनि फारे हाइरी मियोय अनि अदुदी टिंगाखम लला मैते अलाइस हाइसिंगमा चाही 35 अमदी लाइखुराम हेंजू मैते अलाइस हेंजू लाबा अलाइस अयांगबा चाही 53 नि मखोयदगी .32 पिस्तौल की .32 की पिस्तौल अमा मैगजीन द यावबा कापा यारिबा मरु मरी मोबाइल फोन अमा फगतले हाइरी सेनखाई थुंखाई चथबदा चेनबने हाइबा लोन थिंख्रबा लालहौलुप यूपीपीके ऑर्गेनाइजेशन की कद्रा अनि अमसु सिक्योरिटी फोर्स ना संजेंथोंग ब्रिज की फारे हाइरी मियोय सिंह अदुदी लाइस्ट्रम बिरजित सिंह सही 53 कैसांपा थोकचोम लेकाई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अमदी चुमखाम मिलन सिंह चाही 53 नवरेमथों खुलेम लेकाई लम्फेल पीएस इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि हाइरी मखोयदगी 2 व्हीलर अनि मोबाइल फोन अनि आईडी कार्ड मंगा व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमा फगतले हाइरी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग पुलिस स्टेशन कोनबा मोइरांग फैरू मयाई लंबी वार्ड नंबर 10 दगी पब्लिक लोकल बिजनेसमैन
cement godown amadi government institution singda senkhai tumkai chathabada chenabani haiba lona thingkraba lalholup KCP PWG gi angom ibos awasing allies lanchaba allies punshiba chahi nipumapan kauba kadra ama fare hairi Imphal West District ki tongan ba mapam ani degi lona thingkraba lalholup Pripaki kadra ani senkhai tumkai chathabaga mari leinana fare hairi Security Force singna pharaba kadra ani adudi Sandam Gandhi Maitei Allies Ningjaba chahi nifu manga Khangembam Zila Ngamba Maitei Allies Panau chahi nifu makoidegi mobile phone ani wallet ani fagatle hairi Thobal District ki tongan ba mapam singde laiba sawmill bricks farm oil pump soap stone crusher contractor singda senkhai chathabaga mari leinana lona thingkraba lalholup 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 thongam rosan sing chahi kuntra manga khongjom khebaching kauba kadra ama fare hairi Imphal West District ki Sekmai Police Station na konba awang pochangbam khulendagi lona thingkraba lalholup 𝐾YKL gi maibam naucha sahi kuntra taret awang Sekmai kuno makha Imphal West District kauba kadra ama fare hairi miyoi adudagi mobile handset ama wallet da yauramba sel oina lupa listing ani ga chamri Aadhaar card ama amadi two wheeler ama fagatle hairi loinana lona thingkraba lalholup RPG gi kadra yendrem bam athoiba mitei allies lengak pa chahi kunmari Chingarel Tezpur mayai lekai amadi lona thingkraba lalholup KCP city maitei gi kadra okram heroje ching sahi kuntra mathoi phaknung sangom sang litan makung under Lamlai PS Imphal East hairiba kadra ani asisu tonganba mafam singdagi security force na fare hairi Lok Sabha da Inner Manipur Parliamentary MP Dr. Bimol Akoijamna haukiba March 13 tagi mangkiba Mukesh pu puthokpiyu haina house ta taksenkre mahakna house ta fongdokibada Manipur gi thokliba irang asida mamangmakta dasu luwang them Mukesh ki last location oiriba 𝗔𝗡𝗡𝗥 area da chahi nauriba hizam linthoingambi amadi fizam hamajit kisu last location oiki hairiba 𝗔𝗡𝗡𝗥 area asi Bermuda Triangle ga manare maramdi masida changkhiba chahi nauriba makhoi ahumaki langlal langjin amata hujik fawba phangmangamdana leiri present rule manungda luwang them Mukesh ki langlal langjin khangba ngamdaba laibak thibani mitem miyambu ngak sen ba haibasi state ki paramount duty ni haiba wafam thamladuna Union Home Minister amadi house ki pukning chingsingki Been trying to raise this, there is a young boy of 20 years old, Mukesh, has disappeared without any trace since March 16th. Near a place, the last known location is called 𝗔𝗡𝗡𝗥, which has become almost like a Bermuda Triangle. There's a case of Linthoingambi and Hamanjit. 2 young people have disappeared during this crisis. We have these cases happening even today under President's rules, and I would like to draw the attention of the House as well as the Home Minister that the protection of life of the people is the paramount duty of our state. So I think I would like to draw the attention of the House to look into this case of Mukesh. That's among many cases that have been happening and just disappeared, and we don't care about what happened. tongan ba district anidagi yamlaba khulaising thiba humbagi thabak chathabada fagat pangam kibaga loinana bunker tara humdoi thugaiduna manghankhre security force ta kangpopi district ki new 𝐾𝐲𝒻 police station na konba as mungpi dagi thiba humbagi thabak chathabada 7.62 mm SLR ama magazine ama 0.303 rifle ama magazine ama SBBL gun ama 9 mm pistol ama magazine ama 9 mm pistol ama magazine ama SBBL gun ammunition ahum 0.303 ammunition ahum long range pumpy bomb modified ama medium range pumpy bomb modified manga short range pumpy bomb modified ani
tear smoke shell soap nose SR ahum cartridge 38mm anti riot ama MSED buffing ama haidiba sing asi fagat pangam khre haidi nakalamarom dasu Imphal East District ki Yengampokpi Police Station na konba Twichin Village amadi Saibol Village ta Kuki Arm Group na lona yadaba mawongda sajalamba bunker tarahumdoi thugai khibaga loinana 12 bore single barrel rifle ama heavy bipod mounted pompey gun humpu mm caliber ahum heavy bipod mounted pompey gun 65 mm caliber ahum heavy bipod mounted pompey gun 95 mm caliber ama pompey bomb 82 mm caliber ahum caliber pompey bomb 75 mm kulhumdoi pompey bomb 60 mm caliber taramathoi pompey bomb 45 mm caliber kunmathoi pompey bomb 45 mm caliber taramathoi empty cell pompey bomb 45 mm caliber mapan Burmese electronic IED ani 12 bore ammunition 3 ahum amadi radio set buffing ani fagat pangam khre haidi Manipur Police na Jiribam Police Station na konba Karamnagar Khuldagi Huran Kiba gari ka kona na miyo ema fare haidi Manipur Police na gari ka kona na fare ba miyo adu Nurul Islam Allies Bapon Chahi Kuntrani Pani Haidi Mahakaloina two wheeler Mari Fagat Pangamle Haida Pawasina Makatari Governor Ajay Kumar Valaga NIT gi Director Professor DVLN Somaya Julu Naluchingba Delegation Team Amaga Rasbamad Imphal da Unaduna Wadi Sakre Wadi Sana Badu da Tongan ba Hiram Kayada Khangbaga Loinana NIT Pigani Tongan ba Hiram Kayada Khanabaga Loinana NIT campus ta Governor Lakpina ba delegation team adugi Maikai Dekisu Barton Tauki Assam Rifles na Manki Pigani Assam Rifles na Manki Gadoraba Manki Gadoraba Sama Khalkhala Mizoram gi crossing point 4 Zokhwathar dagi kalhaure haidi Assam Rifles na Forest Department Mizoram ga khuchamna duna mangki gadoreba sa sembu trafficking taramba Myanmaris National ahum dagi mangki gadoreba makhal gi tortoise python deer sing adu kalhobang ngamle haidi Assam Rifles na changdraba yadraba essential items amadi stationary items sing Manipur da laiba orphanage home khrada yenthokre Assam Rifles na NGO ka kucham maduna Imphal West District ki manungchana laiba Ima Foundation orphanage home da notebook stationary school bag learning aid sing khuchin naduna angang sing aduna mahai tambada mapung fana bagi damak khuchin naki National Highway asida maning tamna Manama Singh Pochai Puduna Tatliva Singda RM Agency Asina Pulap Paisinduna Tamba Haibasi Ganning de Haina Ngasi Jiribamgi Kalinagarda Laiba all Jiribam Vegetable Farmers and Workers Welfare Union gi Advisor Nomaitem Sadananda Mete gi Yumda Pangthokiba Paumisinga Unaba Amada Mahang Haiki Nomaitem Sadananda Mete Namakata na Haiki Bada Hauzik Ladiba Praja Pumna Makta Amasung Hauzik PR Ladiba Sigi Authority Singasida Wafam Kradang Tamlakli All Jiribam Vegetable Farmers and Workers Welfare Union na Matam Kayadagi Ziri Amadi Kasar Maikai Somda Assam Lomda Thokliba Pothok Sing Asi Imphal gi Tampak Lamda Amadi Tingi Mapam Singda Pusinduna Praja Miyam Singna Chanaba Amadi Pochai Asibu Thariba Miyam Nasu Yonpam Laitaba Kayasi Mayok Nadanaba Union Asina Market Yona Puduna Ngasi Pawba Miyam gi Seba Tawduna Lakli Cherak Asida RM Agency Kauba None District ki Khomzida Laiba Atun Liu Kauba Ichil Inaw Sing Asina Agency Asigi Mingda Salan Ama Paiduna Haidiba Salan Asi Mamal Asi Heavy Account da Lauduna DI Bolero Camper na Chingba Chatliba Sing Asida Mamal Kaya Ka Hena Yamna Lauraga Imphal da Thanaba Policy Ama Torakpa Loinana Lalonba Singna Collection Tauriba Pochai Sing Asi RM Agency Asigi Kutangda Laugadabani Atopa Migi Kutangda Pochai Leiba Thaba Yaroi Haiki Magna Makata na Haiki Bada Agency Asigi Wangmada Pochai Pui Haiduna Chingda Gari Sing Fazin Biduna Pochai Manghangani Loinana Lona Thupna Huranduna Purapa Pochai Potni Haiduna Fine Lauba Amadi Pochai Putoktuna Yonjaba Marketagi Pochai Collection Tawduna Atopa Marketa Yohanba Amadi Matam Sangna Awaba Kaya Mayong Aduna Laklaba Driver Sing Vegetable Amadi Worker Union gi Laizariba Gari Sing Asi Makata na Kaidana Chathan Biduna Miyam gi Seba Tahon Biu Amasung
ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯍꯥꯞ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ngasi paagi mifam aduda all ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ vegetable farmers and workers welfare union gi vice president nomai tem sana hanbe debi general secretary konthawjam nanau assistant general oinam sandyarani debi publicity secretary md abdul kadir amadi section driver singsu sarukyaki Mukana Pizari. Union Home Minister gi meeting makhada hayeng April gi manga dagi New Delhi da maitai amadi kuki wari sanaragani hairi. Churachandpur district ki new 𝐿𝐵𝐴𝐻 da hoina chikpadagi santokpa rabies laina santorakpana maramoiraga containment zone laukthokre. Amadi Supreme Court na Manipur gi Gram Panchayat ki tenure issue High Court da refer tawkre. Ngasi go ndi Notice Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ngasi loizare bideng tabiri bapum nong pumukana khurumjare. कोसेम की क्लास 11 अमसुंग 12 की साइंस Delhi University, Jawaharlal Nehru University, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, Guwahati University, Manipur University na chingba top university singda graduation course ki damakta suksoi soidana thadraba yadraba National Testing Agency na loba entrance test haibadi Common University entrance test quet ki preparation ki damakta Bridge Institute ta hanagumna handakisu 40 days crash course for quet UZ 2025 lakliba April ki tarik taruk tagi hauragani exam oriented interactive classes previous year question analysis weekly test series 24/7 doubt clearing support system na tingbagi kudongchab sing thamjari ngasimak 9366133430 natraga 7085972331 da contact tobiu hena akupa marol khangbinaba lengsin birau Bridge Institute second floor New TV building Hata New Tekon Road Smart Coaching Center SCC gi maikai degi parents singi mafam da yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kaya ga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau mafamna Hata Mana Ingkhol opposite Public Hospital Smart Coaching Center gi mafam da leiriba khudongchaba khradang makhada pizari boarding gi khudongchaba leigani boarding da leiba angang sing namaz compulsory oigani khudongchaba si mama mapa oiba sing suksoi soidana lobiyu nurses sing da maktu nuaira ba thabaki pau 85,000 dagina 1 lakh fawba gi thag salary oigadawni Saudi Arabia gi hospital da tawgadaba job ni mahi gi thag JNM VSc post BSc nursing certificate holder oigadawni yamdraba da chahi ani gi experience legadawni akang nava sit machine ni direct recruitment job ni ahanba lakpa singda hana khudong chaba pijagani thag salary gi mathakta ACC ARPT MET amasung additional allowance sing legani masagi passport leiraba candidate sing gi damakta processing time sumnatangi week ani khak oigani ngasima contact obiu 700-506-3196 natraga 708-5972-311 Ngasimak Langshan Bureau Notice Window Building second floor New Tekon Road above Jamjam Traders Imphal East
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudongchaba ama piragadi madu miraigadra. Lairik tamna sel tanbagi khudongchaba ama phangagani hairagadi kadi khangani. Achangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudongchaba asi manghangadra. Loinana Germany de 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbudra manga dagi hauraga 1.5 lakh phawa stipend famgadaba loibaga 2.5 lakh sagi salary haugadaba program asi karigi nahak na pamba documentation language proficiency test immigration gi mari leinaba kuding makta mateng pangbigadaba consultancy aduda nahak na ungaroidabagi marak gari lei mairoi lising ama hena education with earning gi kudong chaba peduna lakraba sparkle education na Manipur gi mairoi singidama shauraba kudong chaba kaya si puduna lakjari nahak gi apamba dubu leiraba labi kuding mak aikoi da leijare singnabiganu free counseling gi kudong chaba lobiyu US UK European countries sing Australia Canada Singapore high riba lebak singda leiba university singda nahakna apamba course amada lairik taminglabadi amasung Shell Tanbagi Kudung Chaba Panglabadi, contact Tobi 70050631996 Natraga 94020736353. Sparkle Education Manipur. If there is a will, there is a way. Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare 𝐻𝐸 Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tauraba hostel amadi 24-hour lerik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yawa singidamak su free wifi gi kudong chaba lobiba yagani institute asiki kitchen na hostelers singidama week amada 3 times meet amadi matam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tauri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi kudong chaba su piduna lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lerik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thogot piduna mahiroi singda hena hotnani bagi asasu 𝐻𝐸 Career Institute na fanganduna lakli mahiroi singi damak pizariba kudong chaba singa silobiu limited seat oigani nasimak 𝐻𝐸 Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da kupna kananai nabiu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 asida direct call tawiduna hen pamaron khangbiba yagani